ya imali nginayo yonke into but angeke ngikhona ukuba nengane inkinga. Ake ngibingelele mbukela lapha ekhaya igama ngumzothule ngwakashembe isibongo ngumafofuka njengedangabani isamba nesamba ungosi ngalala maqedo lala bafoza nogatsha izikhudla othi mawuvimba ngala uthukuso ngale ngumkhovu oyiphayo umadakeni oyishaya sanketela. Ngiyabingelela le iNethezeka TV igama lohlelo uphila kanjani sisegoli elagolwa amadoda bathi hawu iseGauteng madoda sidla imali yesokisi sisesentini njengamanje kodwa ke sokukhombisa indawo esikuyona ukuthi indawo kanjani futhi ungabaxhuma kanjani uma kuya ngokuthi nawe ufuna ukuba umuntu obhukhayo uyihlalele la nefamily yakho noma ukhipha wakho noma uze ngomsebenzi uzohlala lezo insukwana uzokwazi ukuthi ubabhalele ngoba ubabona nje ukuthi batholana kanjani nendawo ime kanjani indawo esikuyona mosuka eSentin Mall u5 kilometers kuphela. Kukhona insizwa esibhalele njengamanje khona la kwiNethezeka TV iyona ezokhuluma udaba layo okudaba olubaleke ngendlela esimangalisa. Insizwa kithi siyakubingelela siyakwamukela kwiNethezeka TV. Ngiyabonga futhi ngiyajabula lami ukuba lana sanibona lonke. Mntaka baba udaba lakho mfowethu osibhalele ngalo lume kanjani ngoba siyalibona udaba lakho likuthinta kakhulu ngoba uyadinga ukuba nabantwana. Yebo ngibhalele lana bhuti wami ngokuthi indlela engiphila ngayo angikhona ukuba nengane and bathi manje ukuthi intombazane engitshola naye uyazithwala unasisu ngisuke ngikwazi ukuthi vela ingane izoshona angeke ngikhona uma nengane ingakho ngize ngazobhalela ngine la kabhuti. Okay mntaka baba ngifuna sibuye la lento iqala kanjani akusithathe usibeke eqaleni usuka umsuka kwayo nokuzalwa kakho ukhule umuntu kanjani kuze kufike kulento okuyona. Ukukhula angikhulanga kahle besisokola kakhulu bekunzima ukukhula bese sometimes bekhona amala ukuthi silala singadlili ekhaya akho kudla akho ini so ngikhalela ezinye ingane ukuthi siphila kahle yonke into esikolweni bathengilwa ama uniform bathola yonke into amafoni banawo mina konke lokho anginakho so kwasuka kwangihlupha kakhulu ekukhulela kwami hayi ngikhule nzima bekunzima bengekho lula. Okay ake sibuyelana emntaka baba singene odabeni okulona osibhalele ngalo njengamanje ngeNethezeka TV oluthinta lolu daba ke esibhekene nalo kwenzakalani ke ekuthenini ukuthi wena uyithole usukulenkinga okuyona yini futhi ekwenza ukuthi uzuyifake kulenkinga okuyona. Okay ngibe ngizela negoli ngithi hayi ngizozama lami impilo ngizama ukuthola umsebenzi ngizama ukuthola ini ngobe ekhaya kunzima into yesihlangani kunzima so mangizelana ngihlangene lo mngane then umngane uright unemoto unebusiness ngimbuze ngithi hayibo mina kimi into azihambi kahle kuyambhedela kade wena kuwenza njani ukuthi you've got a car imoto le moto eziningi kakhulu ngilo muzi nawo konke lokho anginakho abethi hayi I'm gonna introduce you khona i-company engiyaziyo engakho into yokuqasha kazanga nje iqiniso kahle ukuthi kwenzakala njani and then kwasokuvela ke ukuthi hayi lo muntu lo uyenza into zokubathwala ngithi yena unenyoka una ini bathwala ngase ngajoina lami ngisithi ngibe nemali ngiphile impilo engcono. Okay lento nijoina kanjani mfowethu umuntu oyinyanga noma yilaba bantu abase endaweni ezifensi kodwa abenza zona lezi zinto kodwa abenza ngesilungu? Lo muntu lesa wangihambisa kuye akekho la eGoli eSouth Africa kahle useMozambique so sasuka sala lapho ya izitholo zangakhona ziningi vele uyakhetha into ufunayo so ngase ngiyakhetha lesike sengane. Yeah. Okay uma ke kufika lapho esithwaleni kwenzakalani impilo yakho iyashintsha yini uyaqubukwa ibhizinisi liyaqubukwa noma kwenzakalani? Kuyashintsha but inkinga kuyashintsha yonke into iyahamba but uyabuphila but awukho happy emoyeni wakho awujabulanga ngoba uyazi ukuthi imali ngithola kanjani imali yami ibuya kanjani imali yami ngegazi akusimali emsula so lento la ngithi emoyeni wakho uyabusizwa ungekho right ukuthi hayi lempilo engiphilayo and le mali ngithola kanjani khona ku right impilo yashintsha yonke into iyahamba kodwa kulobunzima obukhona. Kekathi usibhalela uthinta indaba yezingane
mothethe indaba yezingane ukuthi awunawo umntwana umbuzo uthi kwenzeka kanjani ukuthi ungabi nayo umntwana ngenkathi ukhetha wena into yokuphila lapha yinto okanjani wathi wena uyayikhetha lapha ngoba phela uthi wena ukuyakhetha bakutshela yini ukuthi lento izofize ifike kubantwana futhi into yegazi bangitshela ukuthi sometimes bathi uyabulala umuntu omthandayo so ngakawisi umndeni wami yo ngibathanda bonke omama ubaba bathanda ngenhliziyo yami yonke angiyenze lento le and then ngase ngiyakhetha wakhuluma indaba yengane ukuthi angeke kube lengane mawukuthi umuntu ojola la intombazana ukuba nesisu uyazithwala ingane yashona ngase ngabona ukuthi hayi ithi ngithathe ke leso sengane ingakho ngafika kulesi uthi ngikhethe isithwalo sengane but inkinga manje so sengine peer pressure from emndeni kade why awukhama asikathola umzukulu umama ufuna umzukulu so lami sokungihlupha umweni ukuthi ngiyazi ukuthi angeke ngikhona ukuthi ngibe nengane ayikhoneki vela kwenzeki ngoba ekugcineni ime ngizoshona okuzodlula mina emhlabeni okuzoyenza yonke into le nginayo izovela iphele nje iphelele emoyeni. Ngizwe kahle mntaka baba manje umbuzo wami uthi uma wena uthatha into ezokwenza mhlambe ube rich kodwa ungabi nayo umntwana masuthi wena uyayikhetha mhlambe emhlabeni usukufuna ukujabula nobani abangani noma yini wena engqondweni yakho kwakuyini ekhona wawufuna ukujabulisa abani abantwana noma ifamily yakho nje ifamily ngizama ukuthi ngishintshe impilo ebesiphila ngayo ukuthi ngendlela esikhule ngayo ngizama ukuthi ngishintshe nje ifamily bephila impilo engcono nabangane engiphila nabo nje emphakathini so like khona ukuprovide ngikhona ukwenza something la muletha something etafuleni impilo engcono nje kahle impilo right ngoba ukusokola kusinto right okusho ukuthi into ebehamba phambili kuwena ifamily indaba yokuthi wena wakhe eyakho ifamily ibingekho ngaleso sikhathi ibingekho ngaleso sikhathi bengicabangela ifamily uqala ngendlela abangikhulise ngayo bangikhulise nawo bezama so bengizama lami ukuthi let me return the favor lami ngizama ukuthi ngikhona ukubanakekela njengomndeni. Ngizwe kahle mntaka baba usizo ngiyazi ukuthi uzolidinga and nawe uyalidinga masikhuluma ngosizo esimene kanje uma wena ubuyela lapha owayilanda khona lento bathini qala hayi bathi mawungema ukuthi ungenila ngithi ujoinile akukhona ukureverseka mawukuthi kuyabuyeleka mina yimini engizodlula emhlabeni and mina ngisafuna ukuphila nami ngisafuna impilo enormal njengezinye ingane bathi ayibiseleki ujoinile okusho ukuthi wena ifamily ngeke ube nayo ukuthi izingane nje into engeke isaba khona ya imali nginayo yonke into but angeke ngikhona ukuba nengane inkinga kulungile mntaka baba ngifuna ukuthi sibuke la abantu besifazane kulokho kwenzeka lesi sima sebekutshelile ukuthi abantwana badlula basesiswini noma uyazalwa maseyadlula badlula basesiswini sikamama yena kodwa ngiyesevele ngazi ukuthi hayi ingane vele izodlula noba umuntu untombazana uzojabula abe right ukuthi hayi soba nengane but mina ngazi ingane izodlula ngenze kanjani suka ngazi mina ukuthi hayi ingane vele aseke ibe khona emhlabeni esiswini yashona nje siyaphela nje siyaphuma. Sekwenzeke kangakhi umuntu wesifazana oyedwa noma abantu besifazana abahlukene akusiyedwa abahlukene abanye bazela imali bafuna ukutholela umntwana ngenxa ukuthi bakubona ukuthi uright unemali inkinga wena awukho happy nje manje inkinga babengazi ukuthi ngiphila njani lama ngikho happy manje ukuthi hayi wangikhona ukuba lengane and lento le yimini engazenzela ngazijoinela yonke into ngele. Okay ake sibuyele ekhaya ke manje ekhaya kukhona yini owaziyo ukuthi impilo uyishintsha ngani ekhaya noma wavela wathula nje kwa umuntu ozamayo ngavele ngathula ngaba umuntu ozamayo la ukuthi hayi ngiphenza kanjani bangibuza ukuthi hayi uphila njani yenza ini ngathi hayi ngiyasebenza ngiyahlanganisa lapha lalapha okay ngizwa kahle ibhizinisi bayalazi ukuthi uma kuya ngokuthi uyadlula emhlabeni ngenzeka lifatalale noma kukhona ozongena naye ekhaya angeke kube khona ozongena kuzovela kuphele konke into nje yaphela yonke into yaphela ngihamba nayo mina kozanike kusala manje esimene sikanje mawubheka wena ikhona yini into engakusiza noma emzameni usuyizamile njengoba usibhalele la kwiNethezeka TV ubona sikhuluma ngezithwalo nomngozi bezithwalo wena kukhona yini into oyicabangayo ukuthi ingakusiza kulesi simo obhekene naso
Yeah, bengizama ingakho ngilibhalele ukuthi ngizelana ngizokhuluma ukuthi ngiphila kanjani ngento eyenzakala empilweni yami ukuthi maybe ngathola usizo uma bekhona abazokhona bensize emphakathini acela bengisize mawuthi khona isonto abalaziyo ukuthi ngikhona ukuthandazelwa ngikhona ngenza ngoba lami angisakufundi konke lokho ezengikhatheni sengifuna ukuphila nje impilo eright impilo normal njengabanye abantwana ngoba imali sengingaba nayo ngibe nemoto kodwa emoyeni wami angijabulanga angikho happy ngoba ngazi ukuthi imali ngiyithola kanjani yeah so bengicela nje usizo loba kukhona nje abangakhona ukuthi bengisize ngalo daba engiyo ikho engakusho nje hayi ma ukuthi ukhona usizo ukuthi ngathola usizo ngicela nje ukuthi bengisize manje ke wena ayikho yini imizamo oke wayenza yokuthi uye ebandleni noma uye kwabanye abantu uyobheka ukuthi lento ungaphuma kanjani kuyona bengingakazami imizamo ingakho bengiqala ukuthi ngizobhalela lina ngize kini lana bengakazani eminye imizamo ukuthi ngizame ukuthi ngaphuma kanjani kulento le ngakho ngize ngazobhalela kini la ukuthi ngize la okay umngane wakho yena lo owathatha naye lapha uthini yena momxoxela ngalolu daba obhekene nalo yena wathatha siphi isinqumo ngenkathi eyolanda lento manje ngikhuluma naye ngimtshela yena uthi as long as unemali kungabi nendaba ukuthi awunangane imali because empilo ngeke khona ukuphila unjani ungela mali so yena uthi as long as unemali kanjalo vela abangani hayi ngiyantu le mali so ukhalela ini yeah but yes I've got money ihappiness ayikho injabulo ayikho ekhaya okay yena esakhe isinqumo asithatha kwakuyisiphi yena naso siyafana nesakho noma esakhe ehlukile angicabanga esakhe ehlukile ngoba iningane unayo endakaza nje thina wathatha siphi but ngazithi uma wakhe wadlula emhlabeni angazi ukuthi wenzalani wadlula nje hayi emhlabeni makhe kenayo umuntu okhona ngubaba wakhe yeah so angazi wathatha siphi yena isinqumo ngoba ingane unayo okay ake sibuye la mntaka baba akukhulume nomuntu ekhaya usibukayo njengamanje sikhuluma ngesimo obhekene naso njengamanje ekutheni ukuthi ungamqwashisa uthini ngoba lento mfowethu sixhaphakile bonke abantu bafuna lento kuthiwa thatha lento ayinamngozi wena ungathini kumuntu okuyena usibukayo ekhaya mayelana nalezi zinto kuthiwa ziyalandwa into engayisho ngoba mina ngikukho and ngibonile ubunzima bangikhona kulobunzima kumnandi ma ungakangeni ngoba ufuna imali imali uzoyithola imali uzoba nayo yonke into but kodwa inkinga singawuqeda umndeni yeah singawuqeda bonke bephele beshone buka manje mina nginangane sengizamile abantu besifazana abahlukile ingane angiyithole so mina into engayisho kulaba khona ekhaya ngcono usebenze nzima empilweni ukuze uphumelele ungathathi shortcut ukuthi wena uzothwala uzoyenza ini kulobunzima kakhulu kulobunzima so into engayisho ukuthi umuntu akazifunela umsebenzi mawufunda uzambele esikoleni ufunde esikoleni ube lento zakho usebenze nje kanzima nje ungabi involved entweni ezindi ngoba ekugcineni kumnandi ukuqaleni mawungena but ekugcineni kuyahlupha into engayisho le yeah usizo olidingayo njengamanje kubantu ke mhlawumbe abathi bake babhekane mhlawumbe nesimo esikanje balithola usizo okusho ukuthi nabo abasondele bekwazi ukuthi nabo bephakamise usizo ukuthi ungasitholaphi hayi umuntu ozodlala ngoba izikems eziningi kakhulu yaziningi abantu bakusikame befuna imali izokusiza ngeke yakusize yayo like yokushile ukuthi maybe nxa bekhona abaku same situation mowakhona ukudlula ya bengakhona ukusondela nabona bengisize okusho ukuthi wena awusenenkinga nokuthi kushabalele konke ke lokho onakho kodwa egcineni uma kuzophila wena nokuthi uthola abantwana ube nefamily ya kunjalo but okay mfowethu ukululeka abantu okugcina njengamanje laba abathi manje sebesithathile isinqumo baya mhlawumbe sebeqale ngosuku idate ukuthi mhlawumbe ngesonto ezayo ngiyahamba ngendaweni ethile ngiyokwenza ukuthi awukhulume nabo laba bantu ukuthi kwezinye isikhathi uyahamba uthi mawubuya mhlawumbe lo muntu othi uyamhambela uthi uyabuya kudlule yena emhlabeni uphoxeke ngoba nawe kukhona phela sikhayidile lapha nalapha ngezathu 80 la ngithi mntaka baba ngifuna siye lapho khehla lami ekuthenini ukuthi awutshela lo muntu osukumayo othi uyahamba njengamanje noma uhamba ngesonto ezayo uphikelele khona
Into engayisho kulo muntu lo onama plans ukuhamba ayenza le nto engayenzayo eqinisweni ayimfethu shiya phansi uyeke nje yonke into uyeke ukhansela ama plans wonke okuya lapho uzidingele nje umsebenzi ube right nje empilweni ngoba lento le ayikho right angeke ukwazi ukuphila yes imali izoba khona but injabulo ihappiness ngoba sometimes ukulala ebusuku lami ngilokulala nzima uyabona awusaphila impilo enormal njengamanye abantu uyabona usungasukhayela omunye umuntu usukhayela ukuhlupheka kahle ukuthi rather ngcono ngihlale nginayo leyo mali leyo ngiyelayo nje ngisokwela but as long as ngine happiness inkinga manje yes konke kungaba khona imizi yonke into kube right but injabulo awubi nayo egcineni ngoba uma ungayenza unganakile uzoqeda wonke umndeni wakho usale uyi1 usale ungela lutho empilweni then le mali leyo useyidla nobani uma uyi1 imali ayikho mnandi kumele udlela abanye abantu libe baningi into engingayisho le awu ngikuzwa kahle mntaka baba yazi uyibeke kahle wayibeka yacaca njengempahla yembuzi kodwa ke esesigoqa yazi ile oyithintayo injabulo ayibibikho abantu siyababona bajabula kodwa bahlala ngabodwana abanamndeni abanye bayajabula kodwa balokho begijima behla benyuka ungabazi ukuthi benzani kanti bazama ukusukumela lento abasayifuni kubalekile ekutheni ukuthi lento siyenze ngifuna ukuthi sesivala labantwana mabedlula emhlabeni uyayiwenze njani kukhona okwenzayo uqondene nabo akukho ababi khona ngisibadlula vele esasesisini leli gazi elicithekayo leli nisebenzelayo yes ukuthi bekhona leyo emabhizinisi iqine yonke into enyenzayo nje ibe nokuphumelela ngegazi nabo nje okay ukusho ukuthi umhlatshelo kusuke kuyiwona loyo yebo sibonga kakhulu mfowethu ukuthi usondele sithemba ukuthi nosizo uzolithola uma kuya ngokuthi kufika isikhathi sokuthi usizakale uNkulunkulu naye uzolenza icebo nethonga lakini sengathi ngingasukuma likwemphathe kusuke lento ekwembethe njengamanje kuyiyona ekusebenzelayo ngiyathokoza ukuthi usukume usondele uzokhuluma nathi la kwiNethezeka TV sibonga isikhathi sakho okay siyabonga futhi kunjalo mbukela lapha ekhaya le iNethezeka TV ziningi inkinga abantu abasibhalela zona na ungasibhalela Nethezeka TV lapha ku Facebook uyangena ungene ku TikTok ungene nalapha ku YouTube uyakwazi ukusithola email yethu ikwahlatinethezeka@gmail.com igama lami ngingumzothule ngokashembe isibongo mafafuke njengedangabani sambane esamba umgosi ngalala maqedwe wo lala bafukaza nokhathi isikhudla othi mawuvimba ngala uthukusungale ngumkhovu oyiphayi madakeni oyishase ngitela ayiphindi ibonani yipa